ايواش خو حجمار فروتنا حجمارتنا ازي بيجم وين مثلا تكاندن دبينن چنكس تكانديه چنكس خوانديه و يعني قالاوي بكي بله نها جبركو هم چاپکرینین ان کوارک دیجیتالن کوارک بلاش به حق yani kes hakkı mafeki nadı bas da tıkine dakika falan mesrefeki diki usaq aciz diki dura dabin diki hejmar meyin awul nahaz dediner mesela derdora 2000 hatiye dabin kirin hatiye domlayt kirin hejmarın seçar hejmarın meyin davi mesela lisser 5000 yani ev gori براستی کوورگریه کردی گلکی باشه یعنی هجماره کی گلکی باشه چاپکری و جخو در دور 1500 falan ancak tirajawiye heyi mukhabin yani heji bazara kurdi kesadış berku yani jberku kovareka dijitale em dibinin ku alaka geleki başı her wal ser Twitter ul ser Instagram ji alaka ki geleki başı براستی مکوات هجماره اول وقت بیرانن وقت خاطرات ام چاپکری مطبوع ام چاپ بکن بله او درفت و امکان متونه بو لنظام belki ام جبر بيجن belki وشانن اوستا يجي وشانه کی دنیای کردی کو به سپانسر ام خوازم mesela psikoloji kurdی زارما مالا اوستا یا و نا بو سپانسر و به سایدی وشان اوستا و بتا چاپ کرن دور حقیقتا mesela ابوری و اکونومی گلکی گرینگش بو بردوامی کوورگریا کردی دورا تو قزنجکی میتونه yani zararı ویژه‌ای جلوما از بر بانکی بکم yani جبو هجمارا به گر درفت و امکانی که وسا وشان اوستا یا جی وشان کیدم بدن ما ام خوازم به 105 yani چاپک تایبت جبو کو وقت چاپکری وقت مطبوع هبه لورا ام ددن کو کسین کو تمنی وان عمری وان سر 35 ون تونجای زیادتر دخوازم کو تعم بکن yani دخوازن جی کاز بخین حتی هنجوان چاپ کن مثلا کوارن ما جمرا وینی وی رسمی وی دکشینن دوجنا ما چاپ کری لورا هیچی هی نبونن کو باوی کا پی دی اف باوی کا دیجیتال آنلاین بخوینن نها جبود با آرشیو میناک از بجم بله جبو آرشیو امجی تشتکی وصاب خو aynı همو كنت ميراك از بجم همو كنت مثلا وك ارشيف تشتكي باكا يعني راست ده لگوری دیجیتال جی پلتفرم که دیجیتال براستی tam لگوری رح دیجیتال ام تفدگرن بریا نهمه مثلا د پروسیا کرونا دا د پیواجو کرونا دا مد داویا اداره دا باورن مد شبهر کن سر اینستاگرام دا دست بکرن مد سی اداره دا دست بکرن به فرات چوری را مد داو دست بکرن ما 11 برنامه چیکر 11 شبهر چیکر د 25 نیسان دا بداوی بو براستی علاقه کی گلکی مازن هبو یعنی در دورا هفته و 105 کس بشتر بوند سر اینستاگرامی کو اف هجماره که رقم کیجی براستی باشه جبو امبیژن وشان زندی جبو شبهر کن زندی مثلا تبیرامن وشانا زنار خمو علاقه کی گلکی مازن دیت بو چند وشان مین وها normalde saate ki bu le bخاصی 2 saat an ajot na pela duyam ji medades pekrin 15 kanun da medades pekrin به برفین زندرلی اولو مدادس بکرن هری داوی تارا محمدووا بو میوانه از مجی مودراتوریاوی کربو هفته بنجی روجا دشمه یعنی دروشون دا و اگیت شک به میوانه ما لبر ام رکلما خوشی بکن ناتوجی از ورم سر فرصتیا دویم د کوارگریا کردی دا جیوه ورا اما بری گوت هاتیو از تشتکین پرسن نها قال تکاندنا وکر لقول حجمارا يكم حجمارا داوي تكاندن ودابهاندن زياده دبه ان كم دبه استفازم فيجين دبه قال لك زياده دبه يعني از مبالغه ناكم حقيقه يعني بله هر كود تشي زياده دبه لو ام باش نور لي زياده كن ام مثلا نويسكارن من ثابت تني يعني مثلا ام اديتور تجاري ام نويسان نانويسن مثلا مشخورات وقت قاعده كي وقت قراله كي مدينان دي ما قلت ام اديتور دبه ام نويسك نانويسن هل بتريزو حرمتها مج اديتور عندنا هيك نويسن خد نويسن وان علاقه داردك اللي ام بس شدكن ام بشين خو امادتكن ام دوسين خو امادتكن وهر وهو بعص جنان جهات كرم مقابل اديتوريا بوب كرد دا جنتون اللي هكر جنك ام پیدا بکن يعني جنك جي داخواز بك بگو من کار د اديتوريا بوب كرد دا جي بگره
لێ وەکیکم گوت لێ هەژمارە ژنان بڕاستی گەلێکی زێدەی کو نویسên خۆت دەنویسن ji bo popkurdê hema em dikarin nîvî em bêjin jinin nîvî mêrê yanî divî meselê da her ku diçi eleqe jî zêdetir dibe bi saya bernameyên Instagramê şevbêrkên Instagramê em dikarin bêjin ku zêdetir nav û dengê popkurdê jî belav dibe nahê jî ez werim ser pirsateya dinê niha dema ku di gulana 2018 da dema ku me dest bi weşana kir em duyem kovara dijital bûn yani beriya me çandname hebû helbet beriya wî jî rastî nêzî 20 salin ku kovargeriya dijital ya Kurdî jî heye dibe em bê heqê jî teslîm bikin bi şiarê mezin bi berkem bereh dest pê kirin navê kovarê niha tam nayê bîra min not girtibo hema niha notê xwe dinêrim tam min nenivîsiye bi rastî yani beriya 21 sal awil mesela dest pê kiriye ev jî ji bo Kurdî gelekî baş e kovarê yekem ya dijital bûye mesela zêde kes viya nizanin lê bi berkem bereh dest pê dike mesela dûra işte şemamok hebû li Ewropayê bawêke online dihat çapkirin lê li Bakur û li Tirkiyê çandname hebû ew jî dimeh beriya me dest pê kir û dûra me dest pê kir dûî warî de bi rastî em yekem kovarin li aliyê din jî niha em yekem kovarin ku li ser qada dijital li ser platformên dijital em weşanên zindî li dar dixin di çapkirî de jî bawerim kovara nûbiharê heye ew jî car carna bawêke peryodik ew jî bernameyan çê dikir lê ji aliyê niha 5-6 kovarên mesela dijital heye tekane kovarên ku kovara ku li ser platformên dijital weşanên zindî çê dike niha em dikarin bêjin ku pop kurdu û her wiha eleqeyeke mezin jî bêguman gelekî heye ez vir cara ewil ez li vê weşanê jî bêjim di vê bernameya zindî de jî bêjim wek mizgînî ji bo xwînerên pop kurdê jî ez bêjim niha em ser projeyekê dixebitin tuncay em dixwazin hemû nivîsên di pop kurdê de bi deng bikin yani kesên ku îmkana wana xwandinê tune be wextê wan tune be ya jî ji bo kesên ku astengdarin nikarin bixwînin ji bo wan jî em dixwazin ku bi deng bikin hemû nivîsên xwe yani xwe derdora 12-13 nivîsên derdikemin her hejmar hejmarê me jî xwe bi rastî rûpelê me zêde nînin yani me goye em li gorî rihê dijital tev digerin di navbera 43 û 55 rûpelê wan dayê em dixwazin wan nivîsên xwe jî bi deng bikin her wiha niha em hazirî dikin ku di Google Playê da jî em hebin çend kovarên me yên dijital derbas bûn bi rastî çiqas em li platformên dijital hebin ji bo kovargeriya Kurdî ji bo pêşketina çand û zimanê Kurdî ev qasî baş e yani taybetmendiyê me helbet wê xwînerên pop Kurdê wê destnîşan bikin wê heqê wî teslîm bikin lê em dixwazin bawêke soft li ser çanda popüler li ser magazîna Kurdî li ser şanoya Kurdî li ser müzik û li ser sinema û resm û li ser meseleyên din ku em bêjin civata me eleqedar dike li ser tiştên popüler li ser mîtên popüler em kovargeriyekî bimeşînin bêyî ku em dibin banê saziyekî davin wexfekî davin ya jî partî û rêxistinekî davin em bawêke azad li ser platformeke dijital weşanên xwe berdewam dikin